lapho ekufikele khona le video makube kuhle makube mhlophe. Sikhona sikangwane la sikhona sikandlunga kumathapha kwaNdlunganye behind uSpar Save More. Ngifuna ukwenzela lento ibe lula. La ubanana lo iphonti lika banana ungaphuma ngisho imamba la. Imamba iyaphuma ingqashe ize kwena. So into engifuna ukwenza le video. Wena ophathwa isifo senhliziyo kuthiwa inhliziyo yakho igcwele amanzi. Inhliziyo yakho ihlele emafutheni. Inhliziyo yakho iyaqaqamba kwesinye isikhathi uze ukuthi wathi umuntu ngiqaqanjelwa inhliziyo. Ngifuna ukukulapha ke ngokusheshsha. Enza kanje. Thola ubanana ubese uthola inhliziyo yawo ubanana le maroon. Iyona inhliziyo yabanana le. Uyakuthatha lokusike lokuleka iphonti izosala lizigulela. Ukuqobe ubese ukufaka emanzini uyakubilisa. Kubile ulokwane ukuphuza nje uphuza iglass ekseni, iglass ntambama, iglass ekseni, iglass ntambama. Nawe wena ohlushwa into ukuthi ulokwane uhefuzela kube ngathi uvalo lakho lolu liyagoba. Phuza lento izokwazi ukulapha ikusize ikulungise lento efanele ilunge emzimbeni wakho. Makuwukuthi inhliziyo noma isibindi sakho sisemanzini, kuthiwa isibindi sigcwele amanzi, isibindi sakho sinamanzi. Thola inhliziyo le kabanana. Thola inhliziyo kabanana ubese uthola ugobho. Ubese uthola ibhuma kupheke konke lokhu kubilise ubese uthola nezimpande ezika gumtree ukupheke konke kubilise kubile ubese ulokwane ukuphuze continuously lawo manzi lawo egcwele emaphashini nenhliziyo elokhuzana ekuphathayo uzokwazi ukuthi yonke leyo nto leyo inciphe iphele ukwazi uphile ube umqemane. Nawe wena owumuntu ogijimayo amaphaphu wakho ahleze ehlaseleka nawe wena ubhema ugwayi sebenzisa lento le njengoba ubhema ugwayi because amaphaphu wakho ayavaleka, then kufanele avuleke ukwazi ukuthi aphefumule kahle ukwazi ukuthi uphile. Makube kuhle makube mhlophe, siyabonga.